ri khou livhuwa maipfi no bva kha vhana kha vhaḓuhulu. Now we'll move on to item again on the condolences. Ri khou vhidza vhana vha ḓo zwi vhona uri kha vhana a zwi nga ḓo lapfha u fana na kha vhaḓuhulu ngauri mirunzi a i fani thiri. Zwino vha ḓo zwi vhona uri kha vhana a zwi nga ḓo tou ralo. Ndi khou thetshelesa hafhaḽa ndi khou pfha vhaḓuhulu vha tshi khou amba, muṅwe na muṅwe a sokou amba uri ndi ri gugu nṋe vho ngudisa u rabela. Nda mbo ḓi rembulwa nda dza murahu nda vhona vho makhulu vho ḓala hafha. Hei nda ri vho makhulu ndire fhano ni sokou mbo ḓi zwi humbulavho zwa uri vhanga vhaḓuhulu vha ḓo ri mini. Vha vho Naomi vha ri mukegulu vho ri gudisa u rabela na u hangwela. Vhasiḓo kani ngeno phanḓa na Mutendi na Lindiwe. May the following people come forward, Vhasiḓo, Mutendi and Lindiwe, to speak on behalf of the rest of the children. Okay. Mutendi, Lindiwe. Again, as I said, sure about the list. Is it according to age? Okay. This one is according to the madekwana ndikoliwa vhathu vothe vha re hone hapa noni. I'm heart broken, ndo vhaisala mara bugu ya muhweleli iri zwithu zwoṱhe zwi bvelela kha vhathu vhoṱhe. Zwino on that note ndo zwi ṱanganedza uri miyanga a vha tsheo. Kha vha ri ndi ḓi ambe ngauri vhathu vha khou mangala Sydney u tshi pfhi ndi ṅwana zwo ḓa hani. Vhaṅwe vha tshi amba vha ri mukegulu vho tou adopta. Ne ho vha hu 1999 nga May nga tshifhinga tshetshi tsha vhuria. Vha mpfarele Tshivenḓa tshanga tshi ngo tou ṱamba zwavhuḓi. Ndi tshi ḓa hafha ndo ḓisiwa nga mukomana Manda. O ngwana ndi khou shuma huṅwe ari hange ha mukegulu hu na ḓaka. Zwe na khurisa zwone hafha ndi khou tama ni tshi dovha naye hange ha mukegulu ni yo khura hone. Ndi hezwi ndi tshi ḓisiwa fhano vha dzula hone hezwi ndi fhano nda zwi vhona uri u ḓa ḓuvha na ḓuvha ndi tshi ḓo shuma hafha zwi nga si tsha konadzea. Mukomana wanga Manda aya kha mukegulu a ri Sydney u bva Muleḓane uri a ḓe a shume hafha zwi nga si tsha konadzea. Mukegulu zwino nṋe ndi khou nyaga uri vhathu vha ḓivhe lufuno lwa mukegulu uri my mother's love was beyond and it was extraordinary. Hola nga ifila mudzimu ndi tshi mudzimu o funa shango ngapa ngapa a rumela ṅwana wawe. That love was with my mother. Mukegulu a vha ngo dina vha ri zwo luga Sydney a songo tshaya Muleḓane ḓuvha na ḓuvha. Sydney a songo tshaya Muleḓane ḓuvha na ḓuvha ngauri nda ndi tshi tshimbila nga milenzhe u bva Muleḓane u swika hafha noni ndi tshi khou ḓo shuma. Mara mukegulu vha ri no nṋe ndi songo tsha tshimbila nga milenzhe. Vhasiḓo uri khamusi samusi nṋe nga u bvo khotsi yanga vha bva Malawi kana ndi bva Malawi. Vha tshi nga ri kha tou iteliwa mukhukhu hafha nnḓa a dzule hone hoyo mubvanḓa. Garden boy oyo kha iteliwe mukhukhu a dzule hone hafha noni. Mara mukegulu to my surprise nda waneliwa rumu yavhuḓi nga maanḓa. Nda vha ndi khou dzula hanefha kha nnḓu ine mukegulu vha eḓela hone na vhana vhawe na vhaḓulu vhawe.
That was the love of our mother or my mother. Mukeguru vachiri hezu bovuya nendi chiko shuma hezu mvura chiko ferafe vari Sydney vuyani chaisani ngotavanya nango nenda dichaisa ngotavanya. That was the love of my mother. Zvine ndangamba zvone usumbedza mianga baba na rufuno nga manda hezu uchiliwa nga madekwana ifilo novi Sydney lidovelela lichikobva kamianga Sydney Dani ndandi muthu ane sa garden boy apano ndisidiwane kamusi ndiko jia plate ndaya murawa ange ndala ndindota samimwe midini hey ndanchitiswa zvone hapa P East na P West vachifi Sydney tiye zvamba ndiko jia ndamona ndadzura ndikonwa ndindota mara amukeguru. Let me tell you, I was protected. Ndanchi disiwa unatafura hapa la kitchen after kitchen hapa. I ndo ndichidzura hane para uchikoliwa and how chinga zasingabona re hoyu uri ndi muvanda kana ndi garden boy ngari plate ine vadulu vakolanga nane ndiko shumisa ine plate. Kavari ndibabudze how ko shumiswa plate zono kwashare. Sidna ene achinewa plate kwashare. My mother had a great love. Baba sina unyara. Hola rufuno ne batu bakoruamba rone. I saw it physically. Baba sanyali. When my mother is here, I felt protected. Lufuno lwa mianga, it was beyond everybody. Manda could not beat it. Fariseni could not beat it. Tabiseni could not beat it. Love ordinary. When my mother is there, I felt protected. Ndo ndikopedza ndikoliwa my mother hezu basina basakonyara baba chinkubatedza hezu una dzitabelo hapa noni ayani rachita dzitabelo every Friday. My mother could call me Rabel ngandanchidzura ndikolira uri why I came here in South Africa ndichikotambula so vamianga vari no zidoluga every Friday hapa rachita dzitabelo ndombodiwana mushumo oderani mianga vambodiri no anituwi ndari mukeguru ne ndishuma nga madekwana zviamba ringa masiyari andingasichadokona ushuma apo mukeguru vari no you will not don't go dzurana nepa inu ni mwananga nango nendo dzura pano ndisichashuma u garden boy mianga vake utonilera sa mwana wavo. Let me tell you also something. Mianga baba sina tidza kana ndozviambisa baba sina tone to introduce me to her sisters, her relatives. Rachiri hezu una dzi birthday haninge charova kana gai vachituwana nne ba introducer vari hoyu ndi mwananga Sydney. What a lovely words. I felt very much protected. Hezi ndono ndichiko dishuma nepa ndazivona uri mini vana va mianga hange une vakodzura one muredhani chimwe chipinga ndichivavona vava kolabroto vamwe vasongola ndayakamukeguru ndari vana vahasho hange chimwe chipinga ndivawana zvitu sakuita zvona ndikonyaga ndikuombera utuwa ndiye ndidzure navo uri vachikolabroto nane ndile mini broto mukeguru avangodhina vantendera. But let me tell you this. My mother, when she loved me as a garden boy, she was prophesying me. She was saying, I'm looking at this poor boy as a teacher. I'm looking at this poor boy as a graduate. I'm looking at this poor boy as a prominent business person. Dr. Mdao knows me not as a teacher, not as a student, but Mdao knows me as a prominent business person. That was the love which made me to be what I am because of my mother. She was prophesying about me with dignity. Ndanchinganyadziwa hapa none, ndanchingaitiwa zvimwe na zvimwe zvine zvaitwa vamwe vashumi
Mara mkeguru handled me with dignity. She was a prophet on her own. She prophesied me while else I was a garden boy. Nga zine bone bachichilisa zone nganne. Then I left. I stayed here more than 2 years. Hapa non. Usina na problem na nti. Ezo ndichituwa. Ungwe na ungwe ndanchia one. Uchiko vela zitu ndanchibidza mianga. For instance, my mother represented me when I graduated, when I was the best student in metric results. Romo did discuss na mianga darima. Dina metric ya Malawi. Aiko to dibiwa zwabudi hapa. Zino ndikonyago ya chikoroni. Mukeguru ari ahuna chisakona dzenga mdzimu. Nango nendo ya ntasulo ndaita chivenda for the first time. Then ngari ndobudza chivenda usina chivenda certificate aingavi. Then through my mother's prayers I did well. That one as the distinctions which it was celebration. That was my celebration and my mother was there. That door happened in that graduator. That was 2007. My mother was there. When I got married again, my mother was there. But bakobona ngari ezinenda kwamba zone. Ndobona uri zitu zwenda rumela azungoitwa nga ndila yona. This is and my mother with a smile at graduation. Oh yeah. This is the evidence. This is me. Hallelujah. Ezo ndichikomara mianga bombeba basiwo pano South Africa. My mother was there. My beautiful wife. Mukeguru bane batutuweza mutu urabera. Mukeguru baba mutu bane na duva naliti kana ba ukwata zula zono sumbeza bokwata mukeguru. Mukeguru mutu bane bachintutuweza unachipinga chezu zvanga zvagandira zva pfumakadzi woto nango mdzimu wambo dinsumbesa mfumakadzi wanga uone nepa. Very beautiful wife. That was the love of my mother. Zino, what was I dandiko ita mini ngam round ono tuwapa ndiko pezisa dandi mutu ane danchitua ndichikouda every month ndichitolera mianga almost every month nenda ndi mutu anenda dhapa yani ndichikodova tolera since I left. Mukeguru chimwe chipinga vachikwatanga manda hezi ndisakobonala maybe ndopedza 2 months ndisakouda ndidobona call ichikojena ichiri mawe vachikomfonera kuti Sydney ndingani nisakobonala onopera 2 months zvino atikoita mini atikonebona. Mukeguru, I'm very much privileged or during her last time on earth ndobandi nabo. That was on the earth. Emfarisena ponera arimukeguru roba walera a private. I rushed. Ndawana mianga. Ndazibona no. My mother is sick. Hallelujah. Mukeguru ndobandi now. I'm very much proud that my last time I was with my mother. Mukeguru on the second day, that was Saturday on the 9th. Usatu ya mutu namtisi badera. I wanted to go during the late hours. Mara my mind, muyanuanga, wari no, Sydney. You can't be busy working, whereas your mother is at the hospital. So, on the 9th, I was the first person to visit my mother. I woke her up and we prayed together. On the last day to see my mother, I was also there. I'm proud that during the last days, I had to make bye-bye to my mother. I'm proud of it. Hallelujah. On the last day, that was on Sunday, after church,
we had to go and visit our mother together with my family. Let me tell you to my surprise what my children did. These my small children, because my children, they saw the love of my mother. Unfortunately, we couldn't find flowers. My small children, botusi wangamia on barenga nguo ya red to show love. We went to the hospital. Raba nekeza. We thank God by then my mother could speak to us. My mother was just all right. That was the day that she was discharged. And let me tell you, the most important thing in my life when I was doing goodbye to my mother, she prayed for me. She prayed for my wife. She prayed for my children. That memory, I will never forget. It will forever stay in me. Last moment, we were outside. For the first time, I was among the people to carry my mother in the car. That moment, I will never forget it. Let my mother rest in peace. Hallelujah. Madekwana bathu bote kubarumelisa ngazina la Yesu Kristo. Amen. Nendo imao hapa noni ndipi mutendeni bodzwa ndi ko representa vana ndidoringedzo rendite ngotavanya ngauri chatova na rini sazviambi zvinji zvofirawo hanefha rothe rofira zvanḓani zva memulo preschool mara nevo akhwina thungo ita zwo dzaro ndo ḓi to dzhena group A, group B, group C yavha yone yenda funzwa nga memulo wanga. Challenge ye yavha ihone ndi ya uri hangei crash kana henengei preschool ndiko tea vha vhidza uri Aunty Naomi mara chikolo chichibva kana nga weekend vho ḓayani ndi memulo wana ndi sa zwipfesesi tshiṅwe tshifhinga ndikho vha vhidza ndikho ri memulo vha ḓo ntsedza uri asi hone hafha habe zwino ha memulo ndikho tea u shumisa Aunty Naomi mara vha vha tshi zwi ita nga lufuno. Zwino vho vha muthu ane vha vha tshi kona u ri konḓelela vho ri gudisa zwinzhi u to bva kha tshipiḓa tshetsho tsha preschool na musi ri tshi khou ḓi aluwa hanefha na he ra vha ri khou ṱudza hone ri tshi ita dzi mistake nṋe memulo wanga vha vha si muthu ane wa ḓo ri u tshi amba navho vha vha khou ri I told you so vha vha tshi ḓo ni thetshelesa zwo bala zwoṱhe vha si khou ri hai ari ite thabelo ri ḓo rabela. Tshiṅwe tshine nda nga amba tshihulwanesa tshine ndo tshi gudesa kha memulo wanga ndi tsha uri muthu muṅwe na muṅwe kha vhana vhoṱhe memulo vha vha tshi filisa muthu muṅwe na muṅwe uri u special. Hezwi u vha founela whether ndo founa nga landline ya mushumoni kana ndo founa nga founu ya ṅwana ndi tshi tori hello memulo vho vuwa hani vha ḓo ri mutendi wanga to itani and asi nṋe fhedzi u ḓo to pfha nga ndiwe favorite matsina roṱhe vha ri fara ngeneyo nḓila ende vha ite zwo ri zwi file ngeyo nḓila and asi muthu muṅwe na muṅwe ane a kona u sa khethulula. Vho vha mme memulo we a vha o nangiwa na musi nṋe ndi khou aluwa nṋe miyanga vha vha na phosho badi zwezwi zwine nṋe nda vha zwone zwo rasa na vhuhali mara nṋe ndi khou aluwa nda ndi tshi tama uri nṋe miyanga vho tea u havhaḽa
ngori avana phosho avasemi athi ḓivhi na ḓuvha na ḽithihi nda nga ri memulu wanga vha vhono nkhalifhela kana u ntsema vho vha mme we wa tshire u tshi ya khaye na musi ho dzuliwa u tshi khou potiwa hu khou ripotiwa zwiṱori zwau zwe wa khou ita memulu wanga vha vha si muthu ane vha ḓo ri vha tshi yo fhiwa tshipiḓa tsho amba vha ḓo ṱolotwa vha tshi khou ri ndi uri ani na nḓevhe ani na hayi vha vha tshi ḓo u kaidza vho dzika ngori ndi yo vhe i nature yavho. Zwiṅwe zwe nda vha ndi tshi zwi tamesa nga maanḓa ngavho lunako lwavho na skin tshavho nda ndi tshi vha vhudza ndi tshi ri memulu vhone ngo vha ri na ini no naka musi nda ri ha mulu zwanga zwi ito nga swiki khavho vha ri nda tshi ḓo ḽi tshithu a huna zwiṅwe zwithu ndi to ḓi tambela fhedzi vha vha sa iti makeup mara she was naturally beautiful vha vha muthu wa u funa u imba ndi nga amba zwinzhi nga havho. Ndi khou humbula musi ndi tshi vha na ṅwananga a nkonisaho vho to nthumela tshelede nda ndi Pretoria vho to nthumela tshelede vha ri ni ḓo rengela ṅwana zwienda na rokho nyana zwino ngori ndo vha ndi na vhayeni ngei na nṋe ndi khou ḓo showa off uri nṋe na nṋe ndi bva kha muṱa une wa bikiwa founela nda ri memulu kha vha mbudze uri ṅushu wavho ndi u bikisa hani zwino hani thipa dza nthipa dza ri na nyala to i tshetshelela i tsekene ilikitse i phepha ngo u to amba ngo a ḓivhi zwo ri vhono mbudza lungana recipe heyo mara ndi tshi ḽa a zwi tshanḓa a zwi yelani naho vhathu vha tshi ḓo khoḓisa hani vho vha vha na tshikili tshiṅwe tshine ngoho nda ndi sathu tshifhoṅwe fhethu ende ngo a thi ḓivhi zwo ri ndi nnyi o zwi dzhiaho ane ngo ḽiṅwe ḓuvha a to ima hafha ri ite ri pfhe zwo ri zwi ḓo fanana. Vho vha mufumakadzi wa thabelo memulu vha vha muṅwe muthu vhane ara una tshithu tshine nda pfhesesa uri ndi tshi gude vha vha mukonḓeleli ende naho na vha vhaisa hani vha zwi ḓivha vho vha si nga ni confront vha ḓo ḓi amba na ini sangamisi ende na rine na musi wo ḓi pfha hu na muṅwe vho o vhaisaho vha ḓo ḓi ni vhudza uri a zwi na ndavha zwi rabeliseni mufumakadzi ndi thabelo na kha zwithu zwashu zwa personal na musi tshi khou vha vhudza mulu vha ḓo khou ni vhudza uri thabelo ndi tshiṱangu kha ri zwi rabelise zwo vhathu vhoṱhe vho amba hafhanoni a huna na muthu na muthihi ane ha ngo amba zwa thabelo kha zwoṱhe vha ḓo humbudza nga tshine nda ḓo guma ngatsho vho mpfounela nga dzi I was going through a lot si ḓuvha ḽavhuḓi ndi tshi kha ḓi to poto ndi khou ṱuwa ndi tshi khou namela basi vha mpfounela ende o vhona zwiṅwe zwine zwa vha uri zwo vha mpfounela vha tshi khou tou ri ndo ni humbula nda ḓivha ṱalutshedza ra ndo vuwa memulu vha ri no takala na mutendi ndo vuwa memulu vha ri okay vha thoma u vhudzisa vhana nga muthihi zwino zwa tshikolo zwi khou itisa nda vha ndi khou vha ṱalutshedza vha tshi fhedza maipfhi a memulu anga o fhedzisela vhe vha mbudza zwo ri
maipfi e vha mbudza u fhedzisela vho ri mutendi vhana vhoṱhe hafha ndi dzula na vhana nga na vhana vha mukomana wanga vhavhili vha vhasidzana. So parenting u tshi khou alusa dzi teenagers leluwa, mara maipfi avho fhedzisela vho ri mutendi zwoṱhe zwi ḓo luga, hune rine ra vha ri hone ri ani rabelisa. Ende na ini mutendi ni songo laṱa thabelo ende ni songo nyama musi zwithu zwi tsini no luga muthu u ṱangana na thavha. Ende ngetsho tshifhinga nda songo vha ṱalutshedza uri ho itea mini kana hu khou itea mini vhutshiloni hanga, mara haya maipfi na nṋe na nṋe u swikela ndi tshi vha tevhela ḽiṅwe ḓuvha uri thabelo ndi tshiṱangu. Ndi zwo zwine nda ḓo sia ndo fara. Ndo livhuwa. Ndi khou tama u limbisa vhathu vhoṱhe nga dza ḽa Yesu Kristo. Amen. Nṋe ndo imaho hafhanoni ndi pfhi Lindiwe Naomi. Naomi ndo vha ndi tshi ri ndi tshi aluwa ndi tshi vhona memulu na mani vhoṱhe vha tshi funana, vha tshi funanesa nga maanḓa. Lwa family lu bva kha vhoṱhe, vhomane wanga na memulu vha tshi funanesa nga nḓila ine ndi a zwi tama ndo zwi sedza uri dzi siblings dzo no funana nga nḓila na ḓuvha ḽa ḽithihi nṋe nda ndi sa ḓivhi vha tshilwa na mini nda tshi ḓivha lufuno fhedzi lune vha lu shera. Tshikoloni primary ndo dzhena Christ the King from group A to grade 7. Ndi tshi vhudza mama ndi tshi ri ndi khou nyaga u bva Christ the King vharani fhethu ya hanefho hune memulwane vha vha hone, only up until ndi tshi phasa grade 7 vha tshi tenda cause of sina high school. So nga to amba kha riṋe roṱhe tsho uri kha ri funane ri farane nga nḓila ye vho farana ngayo vhabebi vhashu, a ri ise phanḓa na lufuno ri tikane. Nṋe ndi tshi aluwa zwori ṅwana wa mani ndi khazini kana ṅwana wa memulu ndi khazini nda sa zwiḓivhi, ndi tshi ḓivha uri ndi mukomana wanga ndi khaladzi yanga ndi murathu wanga, nda tshi ḓivhisa ngo to ralo. Ndo to zwi guda later in the stage uri masitha ndi dzi khazini, mara na zwino namusi ndi ri nga nḓila ra aluwa ri vhathihi ngayo, we are brothers and sisters. Tshikhuwa zwori dzi khazini zwi kulesa, so ndi kha ri farane ngo ralo. Mali ri a vha funa, ndi vhona miyashu vha re hone ende ri ḓo vha tika huṅwe na huṅwe. Vha tshi pfa vha tshi humbula mukomana wavho kana vhakomana vhavho ri hone, ri ḓo vha kuvhatedza. Dinga isa menika ye chikona murenda atina chufanira ndidomo nekedza mbilu ndidomo nekedza mbilu
ri tshi khou isa phanḓa ri ḓo humbela zwa uri vho Tebogo na vho Rendani Mavunga Mulaudzi vha ḓe hangeno phanḓa vha kha ḓo vha na zwine vha ḓo amba u ya nga hune vhathu vho imela dzi siblings. Zwezwi ndi tshi khou amba vho Tebogo vha vha ngeno phanḓa kha Hallelujah. Ndi tama lumelisa vhathu vhoṱhe nga dzina ḽa mutshidzi wa Yesu Kristo. Amen. Ro vhidziwa ri vhavhili ndi nṋe na khaladzi yanga vho ri ndi ambe ndo imela riṋe vhavhili. Zwino vho zwipfa zwiambi zwi khou bva kha vhaḓuhulu na kha vhana vho amba zwoṱhe. Zwine ra nga to amba ndi zwo to amba uri muri muhulwane wowa ende u nga kona u kaliwa zwino musi wowa. Zwine zwa vha hone ndi zwo uri kha vhutshilo ha khaladzi yanga vho vha muthu we vha tshila vhutshilo vha sa tshileli vhone, vha tshi ita uri zwithu zwa mashaka avho kana vhathu vha re tsini navho zwi tshimbile. Ri hune ra vha hone nga mulandu wa dzithabelo dza mukegulu, vho vha vha tshi ri musi vha sa khou vuwa no vha kwama havha vhone vhane vha khou itela ini thabelo hu ini na khou tea u isa thabelo khavho, u sumbedza uri vho vha vha muhaga. Zwine ra nga to amba ndi uri ro xeleliwa ende ri ḓo dzulela u vha elelwa misi yoṱhe. A huna zwine ra nga amba zwi songo ambiwaho. Zwine ra nga ita u nga to vho to dovholosa ra dovholosa mara nga zwenezwo zwiṱukuṱuku ri ḓo ri vha eḓele nga mulalo muḓulu wa Ralitlhaka. Ro livhuwa. ro livhuwa. Because vho Viki vhono vha hone hafha vha nkhumeleni kha vha ḓe ngeno phanḓa vha fhedza tshipiḓa tshavho ri kone mbo ḓi vha ri khou ya mafheledzo na mushumo washu. wa umezwa zulatini tonga rimash fari ndi thanzi anga va huma va songo ntoda va mbona fari u dori a jana afala ninga ngom Shoprite goloi wakana thoma nda athendana na miya habala muthu na ḓuvha na lithihi vha nga si ḓe gambani vha ṱuwa vha songo mbudzisa bani vha ḓo hone na zwi sumba lufuno zwithu vhathu vhanzhi vha nga si zwi vhudzisa roba ri ḓo vha vhudza uri ndi hone vha ḓo ṱavhanya vha nḓivha hovha hu na ḓirata ṱhukhu nyana i tshi guma hafha gomoni ha una ku gate ri ḓo ḓa ra ima hafhaḽa getheni ra lidza gethe na khou ri humisa havha muthu ri
ḓo bva ri khou humbela mango hovha hu na ḽiṅwe thomo ḽi thetshela fhano muḓini ḽo tou vhibva ḽi ḽitswuku vha ḓo ri dzhenani fhasi ya miri yoṱhe ni dobe mango re fhasi fhedzi ni songo fula re nṱha ro fara lulege lwa pende u ḓo o thanya nga maanḓa a muṱuku kha nṋe mara a tshi mphira nga manno kana ndi tshikete nda hasheliwa mango aḽa makwaṱo oṱhe a dzhena no lulege u khou fula re nṱha avhuḓi vha ḓo mu vhona nga fasiṱera thi ngo pfa vha tshi khou musema vha tou ri vha natsho sumbedza tshone u swikela ha dzimpfu havha pomedzani ḓuvha vhone vhane vha ḓovha vha khou sima ndi vhone vhane vha ḓovha vha khou ḓa ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ende tshimbila zwavhuḓi mara vha vha sa dzuli u ḓa muḓini wa muthu uri kana ndi ufhio nṋe afho asho na Anglican na riṋe vhana dza lufuno u funana vhana vha miyanga funa nga havha mufumakadzi ngauri vho mpfunza u funa lushaka Victoria a vho ya verifiki ni tshi mu vhona ndari ni tshi mutole lufuno a si vhathu vhanzhi vhane vha nga zwi ambe zwino kha havha miyanga ndo vha ndi khou vha vhona fari u ḓo ri kha nṋe nda dzula nda imani ndi ṱuwa re ḓo ri hoyo a vha ṱuwi kha vha tou navho fhedza u amba navho nda kona u ṱuwa nda tshentsha kereke ndi khou dzhena iṅwe kereke nda tshintshela kha iṅwe kereke vho nḓela lunzhi gambani vha tshi khou mbudza uri Victoria ini ndo pfa uḽa mufunzi a tshi khou ri ini anitshaya kerekeni bele ndi zwone zwe vha tshi mbudza zwone thabelo muṅwe hanezwo ndi khou livhuwa ro livhuwa zwezwi ri tshi khou ḓisa phanḓa luimbo holu kha ri humbele kana u tou ri mini nga Tshivenḓa bokitakusa principal wau kha ri humbele vho nṋe mukongwe vha ḓe ngeno vha imele vha muṱa khonani dza muṱa vha khou zwifheli pfhi ḽanga ḽo no dzika zwino u tshi khou takusa principal wau u funa imbela fhasi thi ri khou livhuwa Hallelujah. Ndi khou livhuwa ndo humbela u fhiwa tshifhinga hetshi ngauri ndi nga si kone uri ndi si vhe na maipfi maṱukuṱuku a u anesa ha vha mme yashu. Vho Martha vha tshi khou ita introduction vha ri vha khou ṱanganedza na mungana wa mukalaha vho Dr. P. Vho Dr. P ndi mme. Vhathu vhanzhi vha tou nḓivha nga ḽeḽo dzina. Nṋe ndo ḽi wana hafhano muḓini hoyu. Ndo tou irwa fhano muṱani. A ri na maipfi o tou teaho ane ri nga fhumudza hono muṱa. Mara ndi tama roṱhe ri tshi nga ḓifhumudza nga maipfi a mudzimu.
ri khou anesana na mme wa lufuno, mme we a vha e zwiṅwe na zwiṅwe zwe vha zwi pfa vhathu vha tshi amba, mme we a vha a tshi ri ṱanganedza roṱhe hafha hayani. Nga tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe wo swika wa vha u hayani, wa vha u tshi ṋewa zwiḽiwa, wa ṋewa na zwifhio na zwifhio zwine wa zwi tama. Mme havha vho vha vhe mme we a vha e tshiṅwe na tshiṅwe. Vha tshena vha ri behind every successful man there is a woman. Zwoṱhe zwe zwa bvelela kha hono muṱa zwo itwa nga havha vho mme vhane na musi ri khou ri kha vha wele. Vho ri fara zwavhuḓi, vha ri sumbedza lufuno. Vasido, she was also my mother. She was also our mother, a mother of love, a mother who cared for everybody. Mme vha u takala, vha u dzula vha tshi sea. It is true. Ndi vhone havhaḽa vha re kha tshifanyiso. Ndi khou takala ndi tshi elelwa tshifhaṱuwo tshavha tsha u fhedzisa. Vha tshi khou sea vho takala nga maanḓa. Ndi ḓuvha ḽe vuse ya tshata. Vho ri ramba sa dzikhonani dza tsini tsini. Ra swika hangei he vuse a tshata hone. Kha houḽa vhuṱambo. Tshifhaṱuwo tshawo tsha shanduka vha sea. Vha ri vhone mukongwe. When I look at you, ndo pfa ho vhuya khotsi ya vuse. Because we were so close. Mara vafuna va murena. Paulo kha Timoteo thoma chapter 4 verse 13 uya kha 14 uri vholalaho vafunwa funisa vana vona nga ḽiṅwe ḓuvha Thank you very much. Roliwa wa principal maifi boimerera connect. What is the definition of a child? A definition of a sibling? I think all of us would have realized that maybe Apa at Dzivhanu, they are redefining these concepts because, you know, some of you would have been expecting particular people to come forward and speak on behalf of the children, somebody to come on speak on behalf of the siblings, but we saw who is a sibling. And this reminded me of what my friend once told me. Ndikomuvudisa phalani ndiri ini upfi anongobonala kha mutangano wa lushaka wa lini lini ari hange muḓini wangai hava ho ḓa vhana nda tamba navho kitokofela kitokofela ari havhaḽa vhathu vha kitokofela ndi vhone mashaka anga havhaḽa ari matsiko mashaka ndi mini mashaka a si a vhathu vhane musi zwi sa khou tshimbila vha ima na iwe una ḓala vha ufha zwiḽiwa musi u tshi khou lila vha u fhumudza nṋe ndi si khou ḓivha vhathu vhoṱhe ndi ḓa kha hoyu
program director vha khou zwi pfa zwino ri khou livhuwa vhasiḓo nṋe ndi khou thoma u zwi pfa fhano nṋe ndi ḓivha zwori ndi vhasiḓo ro swika tsini na magumoni na mushumo lwa namba luimbo lwa namba 105 ndi lune lwa ri khonani yanga yone yone ndi yeso a ntakadzaho kha dzoṱhe ṱhama dzi re hone a huna a mu fhiraho mufunwa wa mbilu yanga ndi yeso khonani ya hulu tshi khou takusa tindamba ri khou fhisa Olga Mavhoya a tshi khou ḓo u ri vhalela obituary a tshi tou fhedza hanefho ri dzhena kha zwa kereke ra fhedzisela kha ri ḓo imba 105 ndima na mbili fhedzi khonani yanga yone yone ndi yeso a ntakadzaho. Zote tamadzire hone ahu na amu mufunwa wa mbilu yanga ndiye sokona yanga mufunwa yanga ndiye sokona yanga vasha ngolino vaakata naho musi machiro ero. Hallelujah. Hallelujah. It's not so easy to stand here, read an obituary for a phenomenal woman whose life was well lived. Amen. Hallelujah. Hezwi vha tshi khou lugela zvinofini uhamba nga chikhuwa zviambo ri vari kuimbira pasi vane vakona vairime nga milenje ri tshi khou valeliwa obituary.
Obituary of Naomi Matshidiso Dzivhanu, who was born in January 29th, 1947, and was called by Almighty on the 13th of July 2023. Naomi Matshidiso Dzivhanu, a beloved mother, grandmother, great-grandmother, godmother, sister, and friend, sadly departed on the 13th July 2023, aged 76. She leaves behind a legacy of life, humility, and devotion to her family and community. Our Naomi was born in Pretoria, Mamelodi on January 29, 1947. She was the firstborn daughter of the late Mr. Johannes Mapagela Mavunga and the late Annie Tetiwe Mavunga. Her early years were spent in Mamelodi A4 and later in life relocated to Venda, Ribanda, where is now known as Charoba. Her educational journey began at Izazi Primary School in Mamelodi, after which she continued her studies in Venda and completed her matric. She furthered her tertiary studies at Ramanomburani College in Chakuma, pursuing her passion for teaching and caring after young minds. Our Naomi's dedication to education extended beyond her own studies. She co-founded Christ the King Early Learning Center with Mrs. Mercy Emerson in 1984 in a small garage, where she played a pivotal role in shaping the early education of numerous children. Additionally, she was one of the first few congregants of the Anglican Church St. Matthew's in Magwarela under Mrs. O'Flirt, later Pastor Nema Kavani, in the early 70s. Her faith and commitment to her community were evident in her contributions to the church's establishment and growth. In 1967, she married the late Mr. Bennett Stephen Dzivhanu, with whom she shared a life filled with love and commitment. Their union was blessed with 3 children: the late Mr. Manda Charles Dzivhanu, Mfariseni Selrika Dzivhanu, and Vusumuzi Noel Dzivhanu. She is survived by her on her loving spirit, grandchildren who will forever cherish the memories they created with their grandmother, and who were a source of joy and pride in her life. Her younger sister, whose bond with Naomi was a testament of sisterly love and support. Additionally, she is survived by her younger sister, Mrs. Teboho Geralda Mamoremi, and younger brother, Mr. Rendani Nkangweni Mavunga Muraudzi, who shared a special connection with her. Naomi Matshidiso Dzivhanu will be deeply missed. Friends and all who knew her, and nurturing nature, and her legacy will live through the lives she touched. Umchana wasemamfeneni. Ndiyabulela. Great and mighty deliverer, we lift that name. Rory Vuka. We
kari se phanḓa nga u fhedzisa nga luimbo nga ndima ya vhuraru na ya vhu yone vha a funesa vha hu ri tshi khou humbela phuli L vha tshi khou vha vho imela a tshi we avha hu sina na tshithihi tshe tsha vha tshi tshi nga mu thivhela o balela vhathu vhoṱhe. Ndi ola munna wa Yesu Kristo a tshi tsa tshikepeni a tshi khou tou tsa tshikepeni a tshi tou ri o kanda mavu a ṱangana nalo ḽiduna ḽi songo ambara kha ri rameni. Hola wa Gadara vha mu ḓivha vha mu vhala Bivhilini. Hola mulwane o vha o ita uri heiḽa nḓila i si tsha tshimbiliwa nga vhathu vha tshi khou shavha mini muthu vha tshi sa tshimbila khayo ngauri hola munna wa Gadara o vha a tshi khou ita zwithu zwi ofhisaho kha ri rameni. Yesu Kristo a tshi bvelela mimuya mivhi ya thoma u amba i kha hola munna tshi amba i kha hola munna iri u songo ri thatha u songo ri sukumedzela dindini u songo ri pandela ri khou tou humbela ri tendele ri dzhene kha nguluvhe kha ri ḓo rameni roṱhe. Yesu Kristo a vhusa mbudziso nthihi fhedzi a ri ni vhangana henefho vha ri mini vha i ḓivha kha vha ḓo i fhindula vha ri ri mmbi kha ri ḓo rameni vha ri ri mmbi zwe hola vha a tshi ita zwone hu pfi hezwi mimuya yo vuwa lushaka lwa lu tshi mu vhofha nga dzi geḓani dza a dzi ṱhukhula vha khou zwi pfha na nga musi nyimele ine itani yo no tshintsha. Zwino riṋe kha ri ambe hezwi zwo sala ngori mukegulu vho eḓela ri ambe zwashu zwa uri ri tshile vhutshilo vhune vhu ṱoḓa Yesu Kristo. Yesu Kristo o ri u dzhena hafhaḽa muḓini o ri u swika kha uḽa muṱangana hezwi ho no vhudziwa vho mukala vho no vhudziwa hezwo zwithu vha vhudziwa zwone mimuya yo no ṱuwa yo no dzhena kha dzinguluvhe hola munna a wanala o dzula milenzheni ya ye takalo tshi ḓa vha shango ḽeneḽo vha khae vha wana o dzula o ambara clean ngauri o dzhena nnyi na ngauri o dzhena nnyi Yesu a dzhena zwithu zwi a tshintsha Yesu a kha muthu nyimele funo tshintsha ava khotsi hafha ndi khou takala nga wanga khotsi hoyu we a vha tshi bvula zwiambara ṱhukanya dzi chaini mimuya mivhi yo dzhena khae hoyu khotsi hezwi Yesu Kristo yo no bva mandala oṱhe o no bva manda swiswi a wana ro dzula milenzheni ya Yesu kha ri amen. Kha vhudza ri tsini naye vha ri hu dzuliwa milenzheni ya Yesu zwithu zwa tshintsha Yesu u tshintsha vha songo tsha takadza ro ramba ḽi ya lulu Yesu uri u dzhene nyimele ya tshintsha vha fana na vho Naomi vhoṱhe hezwi Yesu o dzhena vho Naomi vha dzhoni vhana vhavho ni vhangana ndi vhararu mara vho vhana vho vha vho no ḓala kha muḓini vho no vha over than nambara ya muṱani yo vhone vhakhulwane nga lufuno lwe vha 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 nalo ndi musi Yesu o dzhena Yesu o dzhena kha khotsi musi a tshi dzhena muḓini vhana vho dzula na mme avho vha gidima vha ri dedi vha gidima vha tshi ri dedi vho takala navho vha na matope vha swika mara musi Yesu a sathu dzhena khotsi a tshi dzhena muṱani vhana vha a ṱuwa ndi khou zwipfa why must I tell you something now musi Yesu Kristo o dzhena nyimele ya tshintsha kha ri ḓo remeni roṱhe vha ri vha khotsi vha tshi dzhena ye vha wana vho fara mapulastiki vhana vha tevhela kha ngo ḓivha uri hu na vhutshilo hafha muṱani kha ri ameni mapulastiki a si na ngende nga ngomu lini ane a tou vha na zwithu zwine zwa vha zwavhuḓi kha ri ḓo remeni roṱhe o vha pompa vha ḓo nwa kha ri ḓo remeni vha ṱhogomela vhafunzi vhone ri ka ri mini ri kha lwendo holu Yesu Kristo a na riṋe ri ḓo kona zwoṱhe ri ḓo kona zwoṱhe ri ḓo bvelela hoṱhe u ḓo ri farisa kha zwoṱhe na u ḓala maḓi manzhi ha nga swiki kha vhoṱhe muḓinda wa mudzimu a fulufhedza
fulufhedzaho wa khosi fulufhedza ndi ya mfuno la munna uri Yehova ndi mini ndi mulisa wanga a thi nga shayi tshithu o vha a na lutendo lwo fhelaho nga u vhona lwo fheleledzaho ngauri a vhona zwe mudzimu a mu itela zwone Davida o vha a fulufhedzeaho ngauri mudzimu o vha o mu ḓolisa kha ri ameni kha vha dzule milenzheni ya Yesu nyimele ḓo tshintsha zwithu zwi ḓo ita zwa ḓifha u fhira u rangani ha ṱoḓa waini ntswa kha ri ameni vha sa ita hu na muṅwe mimbo nda pfha muṅwe makho imba kana ndi mulidzi ufhio kana ndi muṅwe muthannga uri ndo mala swina langa zwone ina ndi musi zwithu zwi sa khou ita ari ndo mala swina langa ndi musi nyimele itani isongo mara Yesu a dzhena u ḓo vha uri a tshi khou ita zwa vho Adamu zwa uri rambo langa kha ri ḓo remeni roṱhe ri kha lwendo lwonolu rine ro sala hevhala vho fhedza lwendo lwavho nne na vhone ndi rine vhe na ri khou tea u tshimbila kha lwendo holu ri tshi ri Yehova ndi mulisa wanga thi nga shayi tshithu u mpha zwiḽiwa maswina anga a tshi zwi vhona u ḓolisa muya wanga tshinwelo tshavho tsha itani tsha overflowa zwi tshiya next door u fana na vho Naomi na vhene vhaḽa vhe vha ḓa vha tswa mango tsha tshi khou tswa mango vha vhena vhene vhaḽa vhe vha ḓo mara Yehova o vha itela uri na matshelo vhonamavho vha tendela uri vha ṱuwanela mango uri vha a ṱavhe havho tshiri fhano tshi laṱa lingo ḽi tomela vha khou itela zwenezwo kha ri ameni nango nyimelezo vho amba zwithu zwinzhi ndi uri message nne ndi ḓo amba ri mini ngori vhaḽa vhathu vho amba ende na vhadokotela vha mbo ḓi dovha vha ḓa vha amba na muṅwe message nne ndi nga ḓi amba zwifhio kha ri ḓo ri ameni vha vhona mudzimu a tshintsha nyimele mudzimu tshithu tshine a tshi funa habva shangoni heḽi ndi muthu muthu ndi tshifanyiso tsha mudzimu ndi tshone tshine a tshi sika a tshi funa nangwe ho vha na suke o dzhenaho edeni a fhirikanya zwithu khombo mu furalela muthu li u khou ḓivha mufuno na zwino kha ri ameni ndi ngazwo tou tsanita ḓulu a ḓa hafha shangoni heḽi uri nne na vhone ri wane vhutshilo vhu sa fheli vhutshilo vhu sa fheli vhu wanala kha nnyi kha mudzimu amen musi vha tshi ya shoponi vha tshi renga fridge musi vha tshi renga goloi vha wana una bugu yo ṅwala zwone kana manyuwala heiḽa zwino manyuwala ya vhutshilo hashu ndi bugu ya mudzimu a huna huṅwe hune ri no wana na kupanga ya hoṱhe ndi zwenezwo zwine ndi khou ṱoḓa uri heyo manyuwala ya bivhili ndi yone mafhungo no ri ita uri ri kone u tshila kha ri ameni a huna dada vha na bivhili gwinthela kavha nṱhaṱhanga vha ri vha gazwo ndi khou ṱoḓa tswina kana mbevha a huna uri nne ndi ḓo vuwa ndi tshi ya gai ngori gwitha ḽo kavha ṱhavhuli wanga ndi uri mudzimu o vha tsireledza a vha nga o pi tshithu kha ri ḓo rameni roṱhe nangwe kana naho vha ita zwo zwine vha khou ita zwone a zwi ngai thambo mudzimu ndi zwone zwo no bvelela mudzimu ḓo tshimbila navho vha fara nga tshanḓa a vha dededza vhaṅwe vhanavho bva Egipita mani vhone vha swika Kanana vha fhedza miṅwaha ya 40 zwienda zwi sa ṱahani zwiambaro zwi sa ṱahani zwoṱhe zwi tshi khou itea soga ḽa tshintsha ḽa vha na maḓi vha nwa maḓi zwino vha fhela mini vha fhelela mini mbilu kha ri rameni vha gidima vha vhuya vha tonga vha sa towa vha vundeka hu no uri zwithu zwi a nifha kha vhone ndi u tou amba fhedzi zwa itea ndi u tou sedza khulunoni ya mudzimu nyimele ya tshintsha ndi khou ri mutani hoyu eḽi ḓuvha ḽa namusi ndi ḽone ḽine ḓuvha ḽa ḓo vha konḓela nga maanḓa fha musi vha tshi vho yo u fhelekedza guru ndi yone maḓuvha a konḓesa ndi tshone tshifhinga tshi konḓesaho fhedzi a roṱhe sa lushaka ri ita thabelo yo ri Yehova vha farisi u vha tike vha sale vho ima vha zwi vhone uri uwo wa fulufhedzea mari nga ri mini kha ri ḓo ramendo hu na zwiṅwe zwine ra tea u zwi amba thi ndi u ṱuṱuwedzana kha lwendo lwa vhutshilo hupfi vhatuka vha itani vha ya neta na vha maanḓa vha itani vha yawa hone vho fulufhelaho Yehova vha ḓivha mudzimu a ri fha tshifanyiso tsha ḽiṅwe ḽinoni a ri vha fhufha sa goni heḽa ḽinoni ḽi a ḓiphina mangosi a thi kwamba ḽo hwahwafha heḽa ḽinoni
ḓuvha ḽo ḓigeḓa ndi ngazwo ḽo shumisiwa fhungo ḽi Mudzimu ngauri ḽi na maanḓa, ḽi a vhonala uri ḽi na ngo. Kha ri ḓo ri amen roṱhe. Fulufhelo ḽi tini? Yes. Hei kereke i nga ṱuṱuwa ra ḓo na collection ri vha ḓo vha ri khou fhaṱa kereke. Hei kereke i nga tou vha ndi baba ngori iri fulufhelo ndi vha Roma ndima ya vhuṋa ndi vha na ṱhukhu ya vhuṱanu. Iri fulufhelo ḽi tini? Mara ho fulufheliwa Yesu. Hola munhu a tshi khou ṱoḓa u tevhela Yesu nga murahu. Mani ni humele hani? Ni yo ḓivhadza vhahanu. Vhashu thoma hayani. Vha funze pfunzo hayani vha kone u bvela nnḓa. Vha funze Baiɓeli ndima ya 5 iri ri na ndima ya 12 iri ri na dzi ṱhanzi nnzhi dzi ri ṱanzilelaho zwine ra khou ita zwone. Next door. If not tomorrow next door is the zori, but the Matshidiso. If not next door is glory, we tell me. Rina Zitan. Zitan in the Johnny Diriamba or Kanimere of Chiro. The next door I'm going to home and what one fundu. But one of my chair woman board. Karichile, Richitanda, Kazite, Jesus. Ofulufhedzea u swika mafheleloni. Vhona vho fulufhedzea u swika mafheleloni. Karelame. Vha vha fulufhedzeaho mani vhona. Nangwe zwi tshi khou ya nga ndimele fhio a vha khou kona u bva nḓilani ngori vha tshi ḓivha zwo ri a vha ḓitshileli. Vha tshilela Mudzimu a tshilaho. Kha ri kotanise zwifhaṱuwo zwashu. Khotsi vha vhugala Mudzimu vho luga. Madekwana khea khotsi ashu. Vhone vho ri vhudza uri kha ri tevhele vhone khotsi vha vhugala ri kha lwendo holu. Ndi hone ra ḓo kona u bvelela. Ndi hone ra ḓo kona u ya hafho he vhone vha ri fulufhedzisa hone. Vho dzula ḽiṱaḓulu ḽa vhuraru nga tshino tshifhinga. He vha dzula thunga tshanḓa tsha uḽa tsha khotsi. We Stefano a tshi khou nga matombo a zwi vhona. A ri ndo vhona ndi luimbo lwa Tshivenḓa. Mungani wanga muna washu kha vha farise zhuvhalisa muṱani hafho. Vha vha ne bonzo. Ndiwe wote, ndiwe wote, Mudzimu Baba ndiwe wote, fulufhelo ndiwe wote, ndiwe wote, ndiwe wote, ndiwe wote, fulufhelo ndiwe wote, ndiwe hauna mungwe, hauna mungwe, hauna mungwe, fulufhelo langa, hauna mungwe, ro livhuwa vhafunzi vho Nemadodzi. Vho Nkhumeleni vha vhudze vho Mapandela u ḓo ri ambisa man. U tswa mango zwi tanga zwi ḓo ri ambisa miluwani. Hei vha mukaidze uri ha mango ndi khwine ri sa dovha ra silinga mara zwo thusa uri Bivhili i kone u swika hafha fhethu. Zwezwi ndi tshi khou ḓi amba ndi khou humbela zwa uri vha khwaere ya Mavunga kha vha khou ḓa ngeno phanḓa. Vha khwaere ya Mavunga kha vha ḓe ngeno. Hezwi khwaere tshi khou imba vha si vhudza zwi amba uri ndi ḓo humbela vho Martha vha ḓo ḓa vha khwaere ita fhedzi o imba vha ḓa vha ṋea dzi nḓivhadzo dza muṱa. Dzi tshi fhira nḓivha dza muṱa nda kona dovha futhi nda humbela vhafunzi vho Tshidzumba vha sendela ngeno phanḓa vha ri itela tshilidzi. Kha ri ḓo wana vha khwaera ya Mavunga i khwaera hone hafho kana i gai khwaera a vha tsha ḓivhi vhathu vha vhone vha khwaera. Vhathu vha khwaera vho ḓi hangwa. Members of the Mavunga choir, please come forward. Give us an item.
hauna mumwe, hauna mumwe, fulufelo lwanga, hauna mumwe, hauna mumwe, hauna mumwe, hauna mumwe, hauna mumwe, hauna mumwe, fulufelo lwanga, hauna mumwe, hauna mumwe, hauna mumwe, hauna mumwe, hauna mumwe, fulufelo lwanga, hauna mumwe, hauna mumwe, hauna mumwe, hauna mumwe, fulufelo lwanga. Kosi ya mchaiva. Ndimadekwana bathu bothe ndichiri ndiyabalumelisa nga chilizi cha mune washu Jesu Kristu, amen. Luimbo lune rakhodo luimba ndi luimbo lwemmane wanga nga maḓuvha avo nga tshifhinga tshavho tsha u fhedza wa tshi nyaga u tshimbiwa lwone lu kha si fela sa Sioni. Ri ḓo imba ndimana nthihi na solo ya hone. Ndo livhuwa. Rori bua ngamanda bako. Rori bua kwera ya mavunga. Kwera ya mavunga rori bua ngamanda.